rapenak, kating rekes, madang ra kolu. Jane nopo ya awak iki? Sampean masuk angin. Oh, Meriang. oh, Mual. oh. Nyoh. Opo iki? Iku tolak angin. Ah, tolak angin. Lah yo, Iki obat apa jane? ya kuwi obat herbal. Terus kegunaane khasiate apa? Khasiate ya bisa nambani masuk angin, mual, kembung, lan mabuk perjalanan. Oke yo. Lah yo to, tolak angin. Jal tahun ini. Langsung seger, wah, enak. Orang pintar minum tolak angin.